سلام الله عليكم أنتم يا إخواني قلبي نبوت نجيب ديرو جرا دواني نجر وان دممو يوني بربادتني وان براتي مي برانا اسم جتني الرولين والشي وبلين إن شاء الله تعالى ربي نوفده ونراها صور بانو سجل ركتا خين يفتحو دجالمت ورّا من هدا سعودي خيس جرن دبلته ورّا بيا خيس ركچا جرن لسانيف سجله تودم يرو اتحاس خيناف سجله تانو جرمله يرو متا خيناف سجله تانو جرو نور دفا شير قد أول برانجيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالن كين سلامتان جچا جرتني في وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنين جنة جرّة باتي رمضان تصديما جرى ربي رمضان النهاجو ور رمضان خنا نجي عن صومني قبل تنتم ربي النهاتا يسوع باتي رارما باتي قدو فلدر خين جرى ور بدي بليسا وجا خنا بليسا ترى في تسندراتي في توبتي دي فمركتهم دخين ربي نهاجو رمضان الراورهم كوي جلا دبرو متي ور وسويسان توبة كل توبتني رارما نركن رمضان جلا دربو متي ورا رمضان نجيان كيبلي كيبلتين تمره فلدر ربي تبرويتين قم ربي نهاتا صفته وبليان كينيا غافا رمضان نورفا جريني قمنو akka nama nagayaan bahee carraaqatee galaa jiruu tokkotti fi teenya iblaallee yoo gammanne obboleeyyan keenya warra hidhamanii mana hidhaa suudii keessaa ramadaana baatii gammachuu baatii araaramaa baatii namni maatii wajjin ibaadaa godhatee dabarsu tana maatii isaanii wajjin bahanii ibaadaa godhatanii dabarsuu dadhabanii mana hidhaa keessaa gaddaa aadaa yaadaa halkanii guyyaa oowwaan gubachaa rakkachaa jiraachaa jiran san yaadachuun barbaachisaadha yeroo itti akkaan obboleeyyan keenya saniif gara rabbiittis ta'ee gara qaama dhimmi ilaallatuuttis ol lallabnu keessa jirra rabbiin ijoollee teenya san mana hidhaatii nuuf haa baasu bismillaahi ni dandeeyaa rabbiin nuuf haa baasu manni hidhaa azaaba addunyaati biyya namaa keessatti hidhamuun hidhaa biyya fiitiin illee garaagarummaa guddoora qabdi biyyatee keessa yoo hidhamtee abbaa keetiin dhufee silaala harmeeteetiin dhufee silaala adaadaa dhufee silaala haboon dhufee silaala eeysuma adeeraan dhufee silaala saahibootaan dhufee silaala obboleeyyanii dhufee silaala waa takkallee waan rakkoo qabduu miti jechuu barbaadeetti rakkoo osuma qabdu ammoo wal dhabdi manni hidhaadhaa biyyattiis haa ta'u biyya namaattis azaabuma azaabni azaaba waliin caalu garuu walirra hammaata hanga tokko walirra hammaata mana hidhaa biyya namaa keessa gaafa hidhamtu haaliin teeruftee sin gartu keessumattuu suudii keessa gaafa hidhamtu namni dhufee silaaluu danda'u jiru kasiin laala jeebiifuu ni qabama namuu san sodaa sitti hin dhiyaatu si baqata suma qofaatu qobaatee rakkata rabbiin obboleeyyan keenya rakkoo keessaa nu haa baasu baatii ramadaanaa tan warra maatii wajjin nagayaan gammachuun soomanu rabbiin isaan nuuf haa taasisu furmaata isaatiin rabbiin nuuf haa dhaqqabu bahinsaan rabbi nu haa gammachiisu nullee qalbiin teenya isaan wajjin hidhaa nu jirti isaan baasee rabbi qalbii teenyallee hidhaa nu haa baasu ol baanee dubbachuu baanullee bakka teenyutti yeroo mara du'aa isaanii goona takkaa du'aan isaan hin dagannu isaan yaadanna ammoo jabaattee amma namni hundi roga jirruun bakka jirru rabbii keenyatti iyyuu waan qabnuuf haa iyyinu isiniin jechuuf as baane irraan deebi'e insha allahu ta'aalaa gama biraatiin imala gubba jirranullee musaafira du'aa musaafiraa ni qeebalamti sheekonni keenya sheeyxaa laanga'ii samma harargee baharraa imalanii nu biratti argaman nulleen gara jimmaa turree eda magaalaa jimmaa bullee achirraas deebinee magaalaa adaamaatti waliin argamna kaleessa ammoo ummata keenya kan bara 97 biyyarraa bahanii godina baalee turan achirraas deebi'anii gujii turan achirraa deemanii lafa barbaada wallagga turan achiillee lafa dhabanii gaafa godina iloo abbaa borbunnee boddallee turte warrachi turan har'a ammoo bunnoo boddallee keessa jiraachaa jiran isaan sanii fi warra suudii sagalee isaanii ta'uun dirqama waan nutti ta'uuf insha allahu ta'aalaa isaanirraa dubbachuu deemna ummata san bira turree eda isaan biraas deebinee jimma bullee amma immoo adaamaa jira obboleeyyan keenya sunis wanni isaan keessa jiran waan hedduu nama naasisuudha hidhaa keessa jiran yoo inni hijibaa miti namni hidhaa keessa jiru barachuu hin danda'u akka fedhu gabbahee waan fedhu bitachuu hin danda'u waan fedhu nyaatee waan fedhe dhuguu hin danda'u hidhaadha jira akkuma nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi addunyaa sijnul muumin wajannatul kaafir jaansan addunyaan mana hidhaa muuminaati kaafiraaf ammoo jannata akka jaansan namni hidhaa jiru waan si tolu ta'e gabbaatee fudhachuu hin dandeessu bitachuu hin dandeessu harkachuu hin dandeessu rakkattee waan feetu dhabdee jiraata isaan sunilleen akkuma ijoollee teenya tasuudii keessaa hidhaa jirtuutti hattaa ilmaan isaanii barnoota dhabanii waan nama rifachiisu waa hedduutu isaanirraa nama rifachiisa
وانا كان إنسان را نمر فتشيسو خيسا بيان بان كور سودي تلي بيا ساني جرن بيا ساني را اللي خطا إساني جرن أورميا يجو قدنا خطا أورميا خيس جرن لفا ساني لفا ساني قبا أمة ساني خيسا هاتا وغرو أكلمي صدفا لالمني برنوت إلمان ساني دبني نمني وبانكو في إلمانين كيسابا نمني إلمانين كو في إنيونو كيسابا هندندو أريو في جريني ستي همات إن شاء الله جولة تنيوم برسي فدي قد فدي وياتو كو كيسمان باوان جويات غرو غافا جولة تني سكر أبدي بكر أبدي هدو جريني مراهو غرا مرتي أكوما أمني سنما كيسيران غريني فجيس هذا مرتي jireenyi itti hadhaawee ilmaan waan nyaachisu dhabee fuulduraaf waan abdatu dhabee bakkan qabu akkan qabu wallaahi waan si ajaa'ibsiisu adoo dubartiin abbaa manaan irra fuudhettee hinaaftee yaa'ee walii godhuu yeruma sadoon jirtu yeruma nageenyi jiru yaa obboleessu dandamattu sareenooti jan yoo dandamatte sareenooti jaarsaa akkuma tottolfatee dhiyoo tana tottologatee diddigatee diddibatee deema wallee ta biraa harkatee janii loluun yooma qananii fi sadoon jiraattee beeka wallaahi yooma sadoon jiraatte yooma balloon jiraatte yoo nageenyi jiraatte ummanni keenya san waan si ajaa'ibu abbaan manaa niitii lama fuudhee niitii lamaan bakka galchuun qabu waan ta'eef dirqama sharaa tokko jala galchee gaafa ragaa tanaallee tanuma fuulachi deebi'a gaafa ragaan tanaallee tanuma fuulas deebi'a isaan lamaan jidduu ciise jechuudha intalli akkanammoo akkasuma hin jiru wanni kanaa yaabbalee isa adoo itti ballannaan itti tollaa yaa'ee eegalan malee yoo itti hammaatte hin jirtuun siin jayaa'in sadoon gaafuma nageenyi jiru yaa'in jirti lolli gaafuma nageenyi jiru jira gaafa jabaatte dirqiin sabloon qabdu akka jaansan seelana tokko irra tuniisa siin ciifti gaafa ragaan tanaallee isinichi garagala osoo tungartu gaafa ragaan tanaallee as deebi osoo tungartu akkana jiraachaa jiran tana qofaa miti waan sirrifachiisu ilmilleen fuudhee seelanuma tokkichaa kanarra sharaa tokko jala isaanii wajjin galaa jiran innilleen jaartii qaba inni asii jaartii isaatii wajjin ciisa haati asiin isatti duyda galtee ciifti fuula abba deebitee abbaan asiin gaafa ragaa tanattichi deebi'a gaafa kaan tanattichi deebi'a ijoollee tiyya birattiin akkana ta'a osoo jaartiin tuun nagartuutiin taan biratti akkana ta'a hin jiru wanni akkasii yaa obboleeyso waan nageenyi jiruuf waan balloon jirtu waan dandeettiin jirtuuf namni jaartii taaniif isichi firraa jireenya godhee taaniif isichi firraa waa godhee akkasiinuu halaala yoo hararii fi finfinnee keeysichi asii wali gaarrinfatte achi asii wali gaarrinfatte siif galaamiin biyya yoo keeysee biyya wali gaarrinfatti garuu seelana tokko gubbaa galanii wali gaarrinfachuu miti dubbiin takkan jirtuun siin jedhe maaliif jennaan akka keeysa jiranii dirqee calisaan godhe akka keeysa jiranii calisaan godhe sharaan tokkichaan dhaabbatan sunuu dachii isaanii irra jiru dachii namaa gubbaa dhaabbatan hedduun isaanii wanni kaleeysa nu booyaa turan abbaan dachiidhaa dhufee muka buufatee irraa buqqaasaan hunjee nu buqqaasee nu facaasee abbaan warraa torba abbaan warraa shan abbaan warraa ja'a sharaa tokko jala sharaa akkanatti arabbaaraatti afur jechuudha akkana afur sharaa kana jala kunis jaartii isaatii hojja siinjiisa kun jaartii isaatii hojja siinjiisa kun asiinjiisa nam torba seelana tokko irra waliin rakkatanii bulan abaluun na harkaa osoo waluun harkuutiin haajama hin jirtu wanni akkasii namni jiru waan jiruun dhiisu kanaan haajaan dhiisan mee yoo haajaan jiraatti nam torbaan seelana tokko irra galanii eeysa dhaqan akkana jiraachaa jiran namni kana harku eeysaatu namarraa taphata eeysaa piraankii nama hojjechiisa nyaataa dhugaatii namatti hin toltu eeysaatu lubbuu teetiif akka sagalee taatu si dirga osoo ummanni kana keeysa jiru osoo kaan mana hidhaa suudiitii belbelee oowwaan daaraa kutamaa jiru halkanii guyyaa rakkatee cinqatee beelee dheebochaa jiru waan uffatu dhabee feestaal osoo uffachaa jiru nama sagalee ta'uu dhabee ukkaamee osoo jiru eeysaatu sagalee lubbuu teenyaa ta'uu fi ol baanee ajandaa uumuu fi taphachuu goofata godhuu fi osoo fayyaa qabnuu if maraachuu hin jiru wanni kanaa wallaahi ummata keenya sanii rabbi rahmata haa godhuuf rabbiin warra hidhaa suudii keessa rakkachaa jira rabbi nu haa baasu ummata san lallaba keenya rahmaan bira rahmaan nurraa dhagee nurraa ol fuudhee ummata sanii deebisaa yeroo gabaabdu rabbi nu haa deebisu qaama dhimmi laallatullee rabbi lallaba keenya biraan haa ga'u lammii Itoophiyaati ummanni kun mootummaa kanaatu itti gaafatame isaanii qaba rakkoo biyyaa baase saamichaaf hin baane cinqamanii biyyaa bahanii baalagummaa biyyaan baane shiftoomanii biyyaan baane wallaahi akki
أكيد تخيس جرو بكمون دتو هدول من عيسى ربي متخيل خنا فرمات حافظه آمين بليان كينيا فرمات ربي حافظه آمين هدا سن كيس هروق باب در ربي نهاباز آمين خاسي بكلا بخنا ربي كتنو هاغور آمين خچي كلا بسني سكر ربي تنو هاغور آمين هندنا ما كينيا من هدا راباسه گمچونا لي في ماتي سا وجر ربي نو اسو منسيس ور نگا في گمچودان سومنا خنا ولين سومن ربي نو هاتايس بيلا كينيا ربي بيلا نو هاباز هدا ما كينيا دا ربي نو هاباز والله لا كينيا والله لا جل ربي نو هاباز نما كينيا هند bakka jiranit rabbiin akkaafi bakkatti nu haa godhu akkaafi bakka rabbitti nu haa godhu akkaafi bakka rabbitti nu haa godhu cinqamaa keenya cinqii keeysaa rabbi nu haa baasu rakkataa keenya rakkoo keeysaa rabbi nu haa baasu wallaahi keeysumaa ummata san yeroo gabaabdu dirmatee mana hidhaa san keeysaa rabbi nu haa baasu warra bara deengaddaa yoo nuti masjida jaarru gargaaraa ture yoo rakkataadhaaf dirmadhaan nu bira dhaabbachaa ture yoo majlisaaf dirmadhaan nu bira dhaabbachaa ture arra mana hidhaa suudii keeysaa rakkachaadhaa jira ijoollee baatii muraasa dura nuti bakka arrate eenyu tana teenye maallaqa madrasaa bilaaliif gaafachaa turre kannaa turtee dorran tanidhaa san keessa jira dubo ijoollee isaaniin buurree amantii lafa gad dhaabbachaa ture ijoollee isaaniin madrasaan ijaaramaa ture ijoollee isaaniin majlisni ijaaramaa ture ijoollee markazni isaaniin ijaaramaa ture ijoollee bu'uuraaleen amantii hundi isaaniin ijaaramaa ture ijoollee rakkataan biyya teenyaa isaaniin beela bahaa ture ijoollee daaraan biyya teenyaa isaaniin daara bahaa ture ijoollee santu arra hidhaaf saaxilamee rakkachaa gaddaa aadaa yaadaa halkanii guyyaa waan gubachaa beelaa fi dheebuun gubachaa jiraachaa jira ulamaa'onni biyya teenyaa bakka jirtanii masjida jirtanii majlisa jirtanii rabbitti kayyitanii basumaan dhaamsa isinii gadda barfan gaafa rakkanne ijoollee tanatti iyyanna yoo madrasaa tokko galmaan ga'uu dadhabne isaanitti iyyine eega rabbiitiif yoo majlisa bakkaan ga'uu dadhabne isaanitti iyyina masjida bakkaan ga'uu dadhabnu isaanitti iyyina markaza bakkaan ga'uu dadhabnu isaanitti iyyanna namni hanga ijoollee biyya arabaa خيري خيسا قودا قبو إنو منجرو ميديا الإسلام إسانين دابت مجلسا في مدرسة مركزا مسجد الإسلام إسانين جارما ركتان إسلام بيا فديو جرات إسانين غرغارما قوني إسان نبراك من قد دادا شوري إسان ديني في حواسا باشا تران قد دادا جولة نتقجون والله ظلمي دا بكا جرتني ربي جولة تنابويا بكا جرتني هرك ربي جلق بافي ليلي خاتني وصلاة الربي بويا في بكول جيسنت ربي تيا في قامر ميلاد تليل اللبا في ربي جولتنا نوفاركبو ربي فرماتا برنو هادابتو أكسمت أمتا خينيا خبيا ساني رت أكلم مي برا لالما جرنسان اللي ربي فرماتا نوالاتو في دانك تروني من برنو تايو برچور اور کنجولے سانی ورّي بيا سلاوان الرجرو أمنكم بيان باني بيا ساني جرني مالي جولين ساني برنو تربدي جاني غافتشون حقو متوره غرو هنگا فنه akka waan irra walii galanii ijoolleen guutumaa guututti waggaa jahan gana barnoota irraa duwwaa taatee jiraachaadhaa jirti barnoota irraa duwwaa taatee jiraachaadhaa jirti magaalaa dambiitti jechuudha godina bunnoo baddallee aanaa dindeeysaa magaalaa dambii irratti ummanni harargee irraa buqqee ichi qubatu ilmaan barsiifachuu dadhabanii biyyuma isaanii irratti mana barumsaa geessanii nu galmeessaa janiin deemaa asii janii ari'an namni tokko hagalmeessuuf hin jiru hamaa galmeessuuf dhabdan jee dubbatuufis hin jiru rakkatanii jiranii rakkattoota keenya bakkuma jiranittuu hunda isaaniitiif sagalee ta'uun dirqama ta'a kunis biyya isaa irra jira biyya isaa gubbatti akkana ta'uu waan hedduu nama naasisuu fi qalbii nama cabsuudha biyyaa bahee yoo rakkate biyya tiyyaa milakki ni alagaadhaa tanaaf akkana na godhanii jetta gaafa biidii ta'e akkana si gootu immoo tunis hedduu qalbii nama cabsiti rabbiin ummata keenyaaf bakkuma hundattuu rahmata haa godhu ni rakkisne rabbiin gatii nutti haa godhu isaan nama qaaleessaa nu haa qaaleessu ol fuudhaan isaa rabbi ol nu haa fuudhu maagabii xiqqeenya maagabii ajaata nurra kaayamsina rabbi nurra haa kaasu warra urgaa'ee mi'aayee bakka hundattuu mataa ol qabatee gammadee jiraatu rabbi nu haa taa'isu sheekota keenya mee du'aa irra buusaaf ijoollee tana بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم dura dursoomme dilii teenya cufa rabbi dhiifamanuu haa godhu badii teenya hunda rabbi dhiifamanuu haa godhu اللهم اغفر ذنوبنا كلها ودقها وجلها وعلانيتها وسرها ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا رب أبولي وان كينيا خركة كاتين كماني من هدا كيس جران هندا يا رب نودكا برمجو خيتي يا رب تنو برمدوف تقوجكيا يا رب نو برمدوف يا رب يكسيب بك أكتنو برمتون أكتشينو بافتون سيب بك يا رب نوباس يا رب نتي نمتي قرتي تمنو سنقمنو نمتي ويوانو نمتي بونيو سنقمنو نمتي إينو سنقمنو سقوفا قمنا ربي خينيا تقوجكينيا ستي ويواني يا رب فرماتا يا رب تنوغود جولتا كان يا رب فرماتا ثاني يا رب نوغود ورا غرتي دمبي مغالا دمبي كيس ركو كيس جرانيس فرماتا رب تنوهاغود فرماتا بريتا رب تنوهاغود بك رب تنوهاغود بيتينيا بلو داخونو غرتي كونو غام متارا كان كيس ولديمن تشي ربي بلو اسين بالي خرا غرتي طرفا وغادي من دري ربي تنبلو دا اسين دارو لبو غابو ان تشي ربي تلال نمني تقر رنجروتي ميغا ركتا خينيا كمان إدات ركتو في كاسي أوليتيز غا دمبي غيسر ركتا جو دري بلآتا نرى خقوبة رب نواتايس رب رنوها قلسيس رب رنوها قلسيس بكا في جالة بكا بريد رب نوها قلسيس بكا قل في وقارا يتو بكا نما برات تجرا بكا قل في وقارا يتو نما برات تجرا بكا غا نمني خينيا كن دوبر رجران غرا بكا نرغني أمس لا زبنا سلا بلس ومني خيست اللي زبنا سلا نمني خينيا بيبولتو خيست اللي hangarraa nuti yoo nutti ol jabeeffamuu afaan jijjiirattee bifa jijjiirattee kalloo biraa uffattee yoo nutti jabeeffamuu taate malee waan furmaata godhame yoo bakka takka taate malee bakka hundatti argamaa hin jiru bakki silaa takka gara gadii aanaa yookiin godina ganda keessatti furmaata qabu silaa osomaa jirullee taheeti bakki gurguddoon bakki takka immoo rakkoon cimaan numa jiraati rakkoo san rabbi furmaata nurraa haa godhu furmaata rabbitti nu haa godhu nuti umaan qabnu umaan dandeenyu humna hin qabnu rabbi humna fiitiin furmaata rabbitti nu haa godhu balaa san hunda rabbi nurraa haa deebisu yaa rabbi nurraa deebis yaa rabbi ijoollota achi hidhamanii cinqaman san yaa rabbi dhaa keessaa nu baasu dhiyoota nama hoggaa isaan achirraan dabarsan hoggaa laalu onlaayina gubbaan ijoolleen tullaa kamana hidhaa keessa ciisan qulluma kana akkatti balaaxaa gubbaa ciisan butaan xaayoo uffataniin alatti waa takka huccuun qaban oo'aa habiraati halkanii fi guyyaa walitti itti qollofanii wal gubbaa ciisa namni akkatti wal gubbarra ciisa kanaa wajjin qaamni kun oo'arraa dhukkubni adda addaa ilaal cittoo waan garagaraa dhukkubni garagaraa fuulaan mataan qaama guutuu dubartii fi kunniin hundi akkatti wallaahi miidhama guddaa san hoggaan laalee argu tokko dhiyoota nama isinii gadi baheeti amma dawaa gaafa jirru sanga bilbileeti somaaleerraa bilbileeti somaaleettis rakkoo keessa jirraa kun ijoolleen biyya alaattis rakkoo keessa jirti yoo rabbi sodaattan sagalee nu taaji'iinii shaanasitti naayimii naan jeen irra bilbilee Somaaliyaa keessaallee la bakkayyuu keenyatuun bakkayyuu numa dhawatti akkaataan nu dhibee zabana hamuu zabana hunda waywaataatu hiyyaanuma jiraanna dhiiroo zamama kam nurraa furamtiin jeebalan zabana hundanuma waywaanna zabana hundanuma yaa rabbi asiinis numa jenna keenyatuun akhiramuttuu nama yaachifti dhiiroo duniyaatti akkana yoo taane akhiratti illee dhiiroo akkanuma zannii rabbi nu balleessaa jirti oda rabbi nu boodillee jaalanne zannii badaa jira zannii nu balleessuu jirti akhiramuttuu dhiiroo rabbi wajji wal dhabna waan jiru nama yaachisa dhugaa wallaahi rabbi nu salphisini akhiraa duniyaa khayru warra khayrii dalaguutiin fedhatu rabbi nu haa furme rabbi nu haa furu wallaahi sana'ul ma'ruuf taqi masaari asuu janiimi wallaahi خير مورا خير دلقوتين اللي فرمادا اسمه ما فهمت بدي شيخ خليس بنو بدل لي تره بنو بدل لي سوا مالين دين خا اكما زدرا غرغارسا غرمون باروميا دانو كنته هونه چنگenya turre rakko hawasa le chumano agar ummanni keenya gaafa deeyni agar rakkoomtu keessa jiranii booni nullee boochisanii nulleen obboleeyyan keenya hunda boochisaa turre obboleeyyan keenya san booni nusunne biyya garagaraa irraa deeggarsa godhanii deeggarsa gamtaa fi dhuunfaadhaan godhan san nu bira galchanii waan isaan nu bira galchan san fuunee kalee ummata biraan geenyu asumaanuu namni tokko gaafa waa kannate wanni isaa san galmagee ofii caalaa wanti isa gammachiisu hin jirtu atilleen gaafa waan takka namarraa fuutu waan san galmaan ga'u caalaa wanti si gammachiisan jirtu obboleeyyan keenya warri gurmuu baha oromiyaadhaa irrallee maallaqa arra geessina kana keessaa qooda qabaachuullee baatan akka gargaarsa irraa kun deebi'ee dhabu namni sababaa ta'e isaanii Minisoota jira naa galatoomanii jechuu barbaadeeti. kanatti aansuudhaan Oromoonni Norway magaalaa Oslootii fi naannoo isii jiraatan 800 ol nutti erganii akka uummata sanii midhaan binnee geessinuuf nu godhanii gara hooggantoota isaaniitiin maallaqa nu gee maallaqa san kaleessa fuunee midhaan san uummata san biraan geenye
gara biraatiin garee dubartoota garee sadaqatul jaariyaa dubartoota hawwii jannataatu jira isaan sunillee maallaqa midhaan hin geessine kakaleessaa kana keessaa 100 akka isaaniitu erge akkasumatti suudiin irraa waan 300 dhiyaatu yookaan 200 ol isaanillee nutti erganii afooshaan booranaa bareeddoo jechuudha akka ummata kana bira geessinu nu godhan akkasumatti illee Ameerikaa irraa biyyoota garaagaraa irraa biyyoota Arabaa irraa dhuunfaan haa ta'u gamtaadhaan warri nama maqaa deefituu hin dandeenye maallaqa nutti erganii maallaqa san deeggarsaa obboleessa keenya Umar Ismaa'ilittis Kanaadaa irraa ergameetu jira waluma fuunee Chumas Bilaal irraa gara miliyoona takkaa fi cina waan dhiyaatuun midhaan kaleessa binnee fi isaan biraan geenyee jirra asumaanuu galatuumaa jechuun ni barbaadeetti gara biraatiin hooggantoonni keessaniif dura keessan waan isinitti kennitan nuun geenii jiranii nullee waan san kaleessa fuunee uummataan isinii geenye fiidiyoo isiniif ol baasuudhaa jiraanna inshaallah bakka ni torkiin hedduun daleeyne olle waan ta'eef fiidiyoo isinii maxxansuu hin dandeenye ni maxxansina akkasii qubanuu qabaadhaa isiniin jechuu barbaadeetti ichumaanummaas galatooma isiniin jechuu barbaadeetti ummanni kun as qofatti irraa dhaabbachuu osoo hin taane hanga rabbiin bakkatti godhu hanga rabbiin akkatti godhu ammallee gargaarsanii barbaadan waan ta'eef bira akka dhaabbattanillee asumaan isin dhaammachuu barbaanne namoonni dirmate rabbiin ni dirmataa fi nuti yoo raamata olii goone rabbiillee raamata nu godha wal bira haa dhaabbannu kaan Allahu fi hajatti wallahu fi awni labdi maa kaan abdu fi awni akkasii rabbiin isin haa milkeessu warri kalee ummata san beela baaftan beela addunyaa akhiraa rabbiin isin haa baasu hidha addunyaa ta akhiraa jala rabbiin isin haa baasu gara biraatiin dhaamsa ummata keenyaaf warri amma nu daawwachaa jirtan awwannin isinii dhaamu nu hundi irra jirra malee boruun jirru keessa keenya hundaa'u qabee rabbii guddaadha hanga dandeenyutti yoo rabbiin nu laaffise nu hunduu khayruma dubbachuu yaanna khayruma hojjechuus yaanna akka jarraal manamaati dogongoruu ni malla dogongora keenya immoo dabnee gara rabbii keenyaa tawbaa deebina gaafa dogongora ta'uu beekne yoo wal garsiifnellee walirraa fudhanneeti dhiifama wal gaafannee yoo rabbi balleessine taate rabbii keenya dhiifama gaafannee tooli balleessine yoo taate dhiifama wal gaafannee waliin gara fuulduraatti hanga rabbi nu jiraachise jiraanna ammoo waan daleeynuu fi gochaa fi jecha keenya keessatti rabbii keenya eeggachuun dirqama ta'a mizaana shari'aa teenyaa eeggachuun dirqama ta'a gaddaa fi gammachuu keessatti si beekuun keenya dirqama ta'a gaafa gammannullee gaafa gaddinullee sagaleen teenya sagalee rabbiin jibbu ta'uu hin qabdu gaafa gammannees gaddinee hammaannee gaafa gammannees gammachuun biyyaa baanee akka rabbiin nurraa hin feene ta'uun hin barbaachisu waan nuti haasofnus waan nuti barreessinuus waan nuti hojjennuus hundinuu galmeen rabbii raggalaa jirti qiyaamaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kitaaba nutti as baasuuf jiraata iqra'a kitaabaka kafaa binafsika alyawma alayka hasiiba hoo qara yakunu dubbisi waan ati daleeydee dhufte waan ati hojjette waan ati dubbattu hundinuu kitaaba kanarra jirtii dubbisi guyyaa nuun juu dhufuudha ta'a hattaa kommentii nama jala barreessinu yoo namtuu barreessine guyyaa qiyaamaa qara'uuf teenya waan san wahuma hojjennu mara waan hin taane yoo hojjenne wahuma dubbannu mara waan hin taane yoo dubbanne gaariin teenyaa samtuun teenyaa hunduu rabbi bira galmaa waraa jirti maa yalfidhu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid gurmuutana lamaan irra maleeykaatu nu tatta'a maleeykaan tokko khayrii kataba tokko immoo sharrii teenya kataba isiniif galaami sharriin nuti haasofnulleen mee arraan tana dhuguma rabbiitti isinummaan akkana ija guduunfadhaaf duuba deebi'a laala eegaa amata 15 geessan irraa kaasee hanga arraatti wanti isin haasofitan guutuun katabamtee jirti mee yoo dubbisiisiin jaan dubbiftee fixuu ni dandeessa amata meeqa dubbiftee fixuu dandeessa atummaaniif gaafadhu mee والله أتمنى بقافدو اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كتابك يقرأ الرأى تمان وإنقرمات ورافقال نتميس متون دبان وتمان بكتر دبلالي قويا ربين سنجور دفوتا برد قويا سنقلمي تنقر قلجتا هندوم تويتشو وبلي سخي وبلي جدي أولين سيلام حدرا ربي فتنا الربني خينا كانوا كفهمني الربني خينا كي بدن ننقلشن الربا خينا هماني waan hin taane haammannee akka bakka hin taane qubnee nafneen jabeessee cimsee isin dhaammadda nama dogongoree agarree hojii dogongoruu hin qabnu dogongora keessa buunee jechaan nama miidhuu hin qabnu akkasumatti arrabaan nama miidhuu hin qabnu akka carraa ammoo akka nama gaarii yaaduutti hamtuu yoo nurraa argamte dhiifama wal gaafachuun dirqama ta'a eenyuu ni balleeysanii dogongora wasanaa baanee akka naman dogongorre akka maleeykaattiif laallee wallaallee walit duullee jechan taane waliin jennee gochan taane walirra raawwannee waan boru gaafa araarre dhufetti qaanfannuuf itti saalfannu namaan akkan jenne anta inni isin dhaammadhu jabduun tana islaaminaa keessatti hijaan hin jirtu aariniis hin jiru
yoo shari'aan rabbii tuqamte haa aarru ifii teenyaa tuqamuudhaaf aarree yookaan fedhiin teenya tuqamuudhaaf aarree yookaan akki nuti feenu ta'uu dhabuudhaaf aarree waliin guunee waan hin taane yoo hojjenne boru fuuldura rabbiitti ittiin kufna akka akkas hin taane wanni nuti dubbannuus ta'uu hojjennuus wanni nuti daawwannuus ta'uu uffannuus hundi waan rabbiin jaalatu ta'uu qabduun jabeessee cimsee isin dhaammadha arra jirra malee boru jiraachuu keenya rabbii beeka wallaahi kaleessa magaalaa takka kophee daragannannee osoo karaarra teenyu ayuuziin ce'aa dhufee mucaa xiqqaa abbaan karaarra dhiisee bira masjiida ol seene asin naa qabaa jeen nama bira kaayyatee abbaan masjiida ol seene salaateetiin gabbaa azaan osoo nuti jiteenyu azaanan kophee daragachuu jirra abbaan masjiida ol seene asumaa isin bira taa'u daa'imni kiyya kun jee mucaan kee gaffiiga makiinaa duubaan fujjee gabbee ayuuziin akkana fiigu mataarra bee bakkuma san irreen keessaa baate akkuma sanin mucaa san subhaanallah duuti hanganuma yoo nama guddaa teessanuma akkana abbaan kun ama mucaan kun haa duu jechitti hin dhiibne way silaa achi dhiisuu baadhee jechuun nama dhufu jiruu hanga tanaannee maal irraa wal jibbina jiruu hanga tanaannee waan hin taane maa dubbanna jiruu hanga tanaannee waan hin taane maa hojjenna rabbii keenya haa sodaannu bakka itti waan hin taane hojjennuuf waan hin taane dubbannu keessa hin jirru bakka itti kana kana baanee walirra duullu keessa hin jirru bakka itti wal gorfannee walii obsinee walii dhoysinee wal gorsinee wajjin jiraannu jirra malee bakka akka hin taaneef waan hin taane walirratti hojjennu hin jirru namni itti balleeysine eega sooshaal miidiyaa guba baane irraa hanga irraatti waa hedduu haasoyina waa hedduu barreeysina waa hedduu daleeyina waa hedduu dabarsina namni aarsitu abadan hin dhabamu ilmi namaa hundis hin deeggaru kayaanni kee bareedaan hin taaneefii jira kayaanni kee fokkotaan ta'uufii jira afuuna lillaahi isiniin jenna jabaadhaa hanga dandeeysanitti hamtuu eeggadhaa hanga dandeeysanii haamtuun deemuu gartan gorsaa magaalaan intarneetaa tun magaalaa guddoo namni hedduun akhlaaqa keessa dhabe naamusa isaa keessa bachiise hayyummaa fi aqlii isaa keessa darbee bachiise nama hedduurraa aqlii fudhate nama hedduurraa qaanfii fudhate nama hedduurraa safuu fudhate akka safuun teessan as keessatti isin duraan banne waan magaalaa walakka nama duraa fuute deebiin harkachuun ni ulfaata magaalaa tana keessatti akhlaaqa keessan hin darbina hayaa teessan hin darbina safuu ummataa hin cabsina if eegaa wanni isin dhaamu kana rabbiin hunda keenya aqlii teenya fayyaa nu haa ta'u qaama keenya fayyaa nu haa ta'u dhibdeen namaa mi bineensaafuu gaarii miti maraatuun namaa miti bineensaafuu gaarii miti if maraachuu fi wal maraachuun lachuutuu maraatuura rabbiin najaa nu haa baasu jabaadhaan ajiraadhaan dhaamsa kiyya inshaAllah yoo jiraanne deebinee wal agarra hanga dandeemetti ummata keenyaaf sagalee ta'uu irratti xiyyeeffannaan teenya haa deebitu walis sagalee ta'uu fi dhuunfaa keenyaaf sagalee harkachuuf carraaquu caalaa ummata keenyaaf sagalee taanee furmaata akka isaan harkataniif haa carraa nuun dhaamsa kiyya sheekota waan jechuu feetan ta'isanii haftee yoo jiraatte jaa dadhabnee jirra deemaa dhufne ni gabaabsina inshaAllah anillee dhaamsii guddaan dhaamu kanuma obboleeyyan keenya dhaamsa guddaa shi'anas dhaamanii jiranii kana keessa dhugaadha haasoyni garagaraa sooshaal miidiyaa irratti ni kakaafama ka nama gammachiisus ka gartee waa hedduu kaafama magaalaan tun dhuguma rabbii yoo dubbatan namni gariin magaalaa tanarraa ni khasaaraa gariin magaalaa tanarraa ni milkaawaa ka milkaa'u jira ka irraa khasaarullee jira dhaamsi keenya guddaan magaalaa tanarraa akka milkooytan ta'aa akka gartee nagganni keessan naggada khayrii ta'u rabbi birattis nama birattis akka faarfatamtanii jaalatamtan akka taatanii isinii dhaamu garuu ummata Saudi Arabiyaa kana sagalee tahaa jedhanii kaytti jirru ammallee dhugaadha waanuma tana gartee bakka jirru rabbi kadhatuu qabnaa masjida irrattis bakka teenyu kophaattis namaa wajjis waggaa gartee dawrii rabbi kadhaatiif gatteenyes bakka iyyuttuu rabbii keenya kadhannee fi obboleeyyan keenya kana mana hidhaa keessa akka gadhiifamaniif akka rakkoo tana keessaa cunqurfama kana keessaa furmaata gaarii rabbiin isaan godhuuf rabbi kadhatuu qabnaan isinii dhaamanilleeni kanaafuu jajjabaadhaa rabbi gartee isaan haatiisuu ammallee gama biraatti wanni an isinii dhaamu as gubbatti namni tokko rakkoo yoo uume nama tokko dhugaadha maqaa dha'ullee ni jirti laakinnahu rakkoo jirtu silaa dubbataniiti rakkooleen akkanaa badiileen akkanaatun jedhanii akka umumaatti dhaamsa akka waliigalaa osoo walii dhaamanii irra gaariidha dhaamsa waliigalaa faa dhaamuutu irra bareeda abalumaa akkana taataa abaluu ati akkanaa anaafati akkanaa walit jedhanii namni waa xiqqoof wal kafarsiisuu faadhatu heddummaati anaafati islaamaa kaafira faa waliin ji'a namni garii namni tokko jechuu maal waan xiqqoof wal kafarsiise jechuu mee aqiidaan taane wanni tuni sheekota keenya baaba aqiidaa miti bar isin afaan illee dubbanne namni oggaa akka hundaa'u ni jaa waan akkana tanarraa walumaa beekuu gaariidha akka jaarsi jaartiin jee
أنسين أجايبات لا أجايب دا عندي ولين أجايبات جميلة يو نتي ولا أجايبني نما وجن أجايبة نمني نعار المناماتي كل بني آدم خطأ المنا ما هندي دوغونغور هذا ما هندي نو دوغونغور ولا نمني غافا آري وان فدي شو دنديا وان فدي زلابو دنديا إسا آري وجينا مو آرون غاري ميت وبلاي سخينا وبلاي تيتينا يو يسين آرتي وني آري وجارو أبو دافر دنيا ولا كبشو دنديا وتو برباجي سا زين العابدين اللي علمي حسين بس الربسا ولا جنتوك الربسا ولا قلقلا كأي دبين الريبر وركتي منات تراجع يا بلاي سخي يوان أتنان جتشا والتسر انكبار لو مربي توزي زلمة دين جرا ربي الله وانا نديسو يفهم أنا أقول ربي الله ناخد وجين جندا كي ولاد ربي الله كن لولاب نهارو في جهة بلا بلا كنين يفهم أنا أقول أيوة أنا قدوا سيمتون اللي كرام نتمنى اللي بيخو جدي بر يا ديفي تراجع ولاد ترده إيه جوانا أنا جيني مري نلابدين إنجن أبو لولاب نادي مجوكان نبليتو وبيفتح تروفو يا بلاي سخي يوان ويا خنا جت سن يون دوك مربي كبار ميدا مادا دشي ربي بلاي سيدين جرا كنا يون ربي ردا ربي نوانا ديسو أكرب بنا أكرب توفينو يو أمو واين نينكم نانجت دي فما سيقول توفينو فيلا الله أكبر سيقولته أبوني واين نينكم ما سامع لي واين نينكم نيونا نانجت نبلاي سيجر تايم ميته دي فما سيقول توفينو يو أمو واين نينكم نانجت أنا تودة ربي ندمني دي فما كنا قافت توفينو ربي في الليل دي فما ناقوته أكس تراني مين؟ والله إيمان جبا أبان زرام إيمان نساني جبا إبراهيم نادها إيمان جبا أتشي أوفين ما جاي سمله إبراهيم نادها مين؟ خلك يا فام بردي فما نقول أبنا إبراهيم نادها نمني ويا بيجا كم بدي انترفيو قولان ويا سدين ويا لمان كم بدي ومال جيجن ويا لمان كم jadi كافنا ويا تو كويسا كنا تاي ويا تو جرو نمني دفع الرفنجانة متى كوبا فنجانة تيجنك هاي جير رفتي لفاقة لا ليه تمرك أما سويا برا ويا كم كمدنا أنا دابتو تقول فيه خبلا جو نقولي يسافر رابون كم ويا خنا رفدة ويا خنا كم مديجي لا لما جرنا على شو راح خبلا شو دندي أصور راح خبلا شو دندي وتي خرف فنجانة رايسين كبي خبلا أنتو رايسين كبي مالدو يسا كم مجلس إفكابو دندي ولا سنيدو كم مجلس ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه من الغضب نما جبهتشون خاب سولفن نما جب سوسنتان خوقا أرين كابود انديجو ونبي محمد صلى الله عليه وسلم كابود سنيب قاري سني سنماو والكاظمين والغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ربي المنا ماني على شيخ ربي نبيها أريد أقول نما أرسل دندي نمني برا نما أرسل دندي كمتى توتي نمني أرسل دندي نما أريو جي نمو أرو نمدن إنما إنتاتو ما لم جنان واحد نمني وقاري أقلي لين رابورم واحد جبل ليس أقلي لين دبامي بر نمني كرين خني خان ساتوني خمني جرا بر وقاري واحد بچو كلوميت دم كيس خيي خمسة سرو كوان كم نيجرا دوغا والله خيي كنا بود بر جار دي ثيو جن هي جيري خطو جي خطو يا ولو ميني جبنا كنا سنيجه شينوي عارف حكنا نخان ساتوني خمو ميره آراكس برين نا والله نا جير فار سنيبو ولا رلانو غاري متي أنك دنديني ولا غرفنا ولي بوبسنا ولي بدويسنا إن شاء الله جوادا ولنتوكنا والخبجة والجالدة جرونا الدنيا جباب تونا جرون كتنايتش والجبينه يوال بنفينه يوال دربينه ربي خير ناس ندبنا وليس ندبنا نوتينا بورغويا كأما قاد سارشي بجنتين يجي ولبدتو يقرب بيتي والجبهة فتشو قبنا إسنين جن أين المتحابون يوم يتوقع هذا أركيس هذا وكل ما كان أدانين كتجي جلار كيف فتشو قبنا فنيت مدير جلار كيف فتشو قبنا إنما المؤمنون إخواني أصو بيتو أصو خفلتشو دندي سو أبسون ديرم ماذا جتشا ساتو قتشا أصو ديبسو دندي سو يكابون ديرم ماذا إنما يوفى الصابرون أجرهم إنما يوفى الصابرون أجرهم إيه يوم سيدي يوم سيدي ده أنجا إذا بعمل ربنا ركنا خناب أو سمر باجي سادا ولا نوعه منو ولا راس دابت دا إسنين جنة سمان إن شاء الله نتيمة أمة سودي دا ركشة جروس أني في تا أمة بنو بدل لي دي ركشة جروس تنانو دعيم جرو والله تنانو دعيم جرو يدو تك قلبي نكتة شيطان بينو جنديني تيجي تاسي تنا خاصو جرو نتيجي روار بكتنا يسي ورا فرانكي ترى جرو مين فرانكي تيجي سنتنا بيرن جرو والله إيهو فرانكي تاو جرو نتي ummanni waan nuti arki waan nuti yaadiniitu ummata san biraanu mul'ate ifiifuu qalbii nu cabsu jira waan ta'eef tana biran jirruun baanu bilayyin kiyya akkasii kafayyaa dhabee rabbi nu haa fayyisu kamaraate rabbi nu haa fayyisu karakkate rabbi nu haa furu kaydamee rabbi nu haa baasu
وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إسن جعلنا إسن كبنيا نجا في تهرب غيث الوجرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته